Soqqulukdабыз достор, Soqqulukda. Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүн 17 январ 2026 жыл. Чүй облусу Soqquluk району, Soqquluk мал базарындабыз. Сиздерге биринчи чыгарышта кой, эчки, козу, кочкор бир четтен тартып көргөзөм. Лайкты басып колдоңуздар достор. Каналга каталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Бул меники. Реклама кылдырам десеңиздер чаласыздар достор. Так, могу козулардан баштайын. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байка? Жакшысызбы? О, эки сары брендтеги экен. О, куйруктарды караңыздар. Козулар окшойт, а? Мынаке. Куйрук, свет, мощный экен. Канча ушул экөө? 40'tan. 40 миңден. Бола турган баасы канча? Бере турган жериңиз? 35. 35тен берем дейт мына экөөнү. Көрдүңүздөр? А бул козулар канчадан? Аргандай алар кичинекейлер 15'ten, 13'ten, 14'ten. Кичинекей 15, 13, 14, а? О экөө 40'тан, 35тен берем дедиңиз. Булар канча айлыктар эми? Майскилер. Былтыркы майскилер дейт достор. Жакшы? Мына. Булардын эми номерин айтыңыз сразу. 995 995 00 47 74. Достор чаласыздар. Мына экөөнүн кулагы канча чыгып калат? 18. 18 экен да. Көрдүңүздөрбү? Содаңыз берсин, жап сатыңыз, а? Достор чаласыздар мына. Биз бир четтен чарба жактан баштадык. Аяктаган эчкилер бар экен, чоң текке козу, кочкор бар экен мына. Я, шефтер, улактар канчадан булар? Улак. Ulaklar 5 milyon. Чоң улакчы бул. 20 milyon. 20. Улак окшойт а да. Же тек болуп калды. Эми тишип улак деп коёган. Базар ааламы деген. А могу чоңдоручу? Bunlar çevişleri 8 Чевич. Байкеден бир лайк мына. Тиги не деген ак текен пародасы. Anglo-Nudийский. Арбудан нудинский? Anglo-Nudийский. Англо-нудийский. Şu пародаларын билбейм да. А бул кочкорлорчу? Yasna молочный parada. Tabii India'da. Кочкорлор канчадан? Koçkor biri 70, biri 35. О, 35 бул 70. Bunun tişi кандай? Birisi Эки тиш экен. Мына Англо-нудийский текен номерин айтыңыз а bunun. 74, 22, 05, 66. 704 22 05 66 достор мына чаласыздар. Урука. Кочкорду да сурай бересиздер. Эчкини да сурай бересиздер. Эчкиде эми улактарды. Так, моякта кимдерки экен алар? Так, булардын ээси жок. Мен көп сөзүмдө так деп, достор деп көп колдоном. Мынаке. А бул кочкорлор кимдики? Кочкорлордун ээси жок. Байка канча болду бу кой? Канча? Я. Тиши кандай экен мунун? Байке айтпай койдум макул. Я, козу кочкорлор канчадан? Козу кочкорбу? 25. Же ургачу? Ургачу козулар. 25 миңден дейт. Канча баш? 20 baş. 20 баш. Канча айлыктар булар эми? 5-6 aylık. 5-6 айлык ургачу козулар достор мына. 25 кеми бар а мунун, а? Номерди айтасызбы? 702 002 131. Мына достор чаласыздар. 002 131 дейт. Так, о койлор кимдики экен? Сиздикиби? Бооздор да бар, козулар бар экен, а? Полный boğaz. Полный бооз. А тиштери кандай? Dişleri 4, 6. Тиштери 4-6 тиштери экен достор. Мына. Баасы канчадан? 27 миңденби? 27 миңден дейт достор мына. Так, булар курук сатылабы же бир-бирден да сатылабы? Бирден да сатылат дейт. Бөлүп сатылбайт экен. Бирөөнү жартыга бөлүп сатылбайт, калган бир-бир баарыны куруктага сатылат экен. 27 миңден дейт мына. Козусу да бар, баары бооз экен. Номерди айтыңыз. 700 11 11 44 08. 44 08.
Mına çalasızlar. 11 44 08. O koylar kimdeki? Sizlerdeki? A bul kozlar kançadan? Koy da var eken kozu. 22. Kuruk bu. A koylar kança tiştir mi olar? Koylar başka iyisi başka kim? Koyların neyisi yok. Kozlar 22'den deydi. Mına. Kozu koçkorga değil mi? Kozu koçkor. Mına. Şunday bağlar dostlar. Biz kara basayıkçı. Araşan dele tarta öresinde kim almak deydi. Soyup jey turganlardı tartıladı. Soyup jey turganlarına çoğun doğru. Assalamu alaikum. Kançadan koylar? Ha? 35. Tişleri ç? 2 tiş 4 tiş. Kolsu menen daha ha? Şunu. 35 milyon deydi. Gördünüzler mi? Çoğun koylar. Kozu koçkor. Olar koçkorlar eken. Tak, bega kireyik. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Qanchadan qo'ylarimiz? Misal bu. Bunisicha. Bu tishlari qanday? 4 jang sayadi. 6 tish sayadi. Arqi 4 tish. Bu 6 tish sayyotal. Kulak 20 Aha. Bunu qancha dedingiz bahosin? 75. Buna. Boz emas. Boz ha? Yaxshi, ammo qo'ylarchi. İki qo'chqordan boshqasi 27 den deydi. Şef ötüp keteyik. Ha buların tishlari qanday? Qancha baş? 19 baş. Bu iki qo'chqordan boshqa. Mana boz da bular ha? Assalomu alaykum. Denizolunuzlar yaxshi? Mana qandaysiz? Keyingiz ko'rishib. Так, ben köp söylüyorum anda sırası nomeri de verinizlerçi. 707 25 08 32. 707 25 08 32. Onların arasında Tuyin'de kalganlar var. Tuyun. Qanday qo'chqordan qaçtı bular? Жақсы қызыл қошқарлардан, Арашан қошқарлардан. Araşandan qaçqan deydi buna. Ушундай бағалар, достар, çalasызlar сода қылыңыздар. Так, bu yağına bir var eкен. O qara qo'ylar kimdeki eкен? Qara qo'ylar meniki. Bular paçamdan? 32'den de otam. 32 mingdan. Bular жылтырайып mı? Semiz eкен ha? Tişleri İşte 6 tiş. 6 tiş, kulaqları жақсы eкен. Sonun qo'ylar. Boğaz emas. Boz. Boğaz ha? Mına ke baqta donqa var jur. Donqa bardı ko'rgizek. Donqa bar deydi. Meni qarab qo'yingiz, donqa bar. Kollega. Nima? A bular kimniki? Alar da meniki. Bular da sizniki. Bular tishlari qanday? Bular 2 tişten 6 tiş. 2 var 8 tiş. Ekovi var 8 cho'ng qo'ylar. Bularning bahasi Bularning bahasi 25'ten surib otam. 25 dan so'rab otam deydi. Yaxshimi bular? Shunday krupniy qo'ylar bo'z bo'lsa aytib qo'ychi deganlar borda. Nomerni aytыңыз. 709 709 57 57 02 02 72. 72. Çalırızlar, любой момент. Tunda da çalarızın be. Tünde de çalırız. 6. günde 7. güne tok ha. Ne? Gördünüzler, çalasızlar. Ya yeçkiler kimdeki? Yeçkiler neyse çok okşaydı.